Twongere tubaha ikaze kandi tubifuriza ibihe byiza mwese mukurikirana Satya TV ndetse na Rwagakoco Live TV. Tubaha ikaze kuri aya makuru y'incamake mugiye kugezwaho nanjye Fred. Reka tuyahere hano rwose aho polisi yafashe amabaro 28 y'imyenda ya caguwa yinjijwe mu gihugu mu buryo bwa magendo. Reka dusubire hano rero muri Liban aho bari kuvuga yuko Hezbollah yigambye kuba inyuma y'imvura ya misile yibasiye Haifa. Ni mu gihe rero mirage z'abafaransa zizazamura ubwirinzi bwo mu kirere bwa Ukraine. Tshisekedi rero yaba yaranze guhura n'intumwa idasanzwe ya EUC ku bwende mu gihe rero Gatsibo rwose ukekwaho kwica akarangwa amukubise yatawe muri yombi. Minisitiri w'intebe wa Israel arasaba ONU rwose gukura ingabo zayo mu gihugu cya Liban kuko bakomeje kuhamisha urufaya rw'ibibombe ubu n'umuriro mu gihe RDC rero icyambasi ryero hagati ya minisitiri w'ubutabera ndetse n'umushinjacyaha Amakuru. Ni mu gihe rero n'ubundi hariya mu burasirazuba bwa Kongo igoma igisirikare cya Kongo kiravugwamo abajura abibisha imbunda mu baturage. Nanone rero hariya Inyamasheke umunyeshuri wa Kibogora Polytechnic yarohamye mu Kivu zongeye kubyara amahari hagati ya Taiwan ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa. Abasirikare ba Israel biciwe mu gitero cya Hezbollah rwagati mu gihugu. Katumbi yashimangiye korera abayoboye RDC bafite inyungu mu ntambara ya FARDC ndetse na M23. Ni mu gihe rero mu gihugu cya Uganda bari kubwira u Rwanda na RDC ko amafaranga ahindagurika kenshi atari meza ku bucuruzi. Paris rero iperereza kuri Karigiste Mbarushimana ryahagaze kubera kubura ibimenyetso. Ni mu gihe rero umurage twahawe. Hanyuma rero umunyapolitiki ukomeye mu Buhinde yishwa rasiwe hariya muri Mumbai mu mujyi mukuru w'Ubuhinde. Hanyuma rero ubusambanyi buravuza ubuhuha mu ngabo za SANDF zagiye kurwanya M23. EU irasaba u Rwanda na RDC gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje hariya rwose i Rwanda. Hanyuma rero umuyobozi wa televiziyo Rwanda yeguye nyuma y'igihagaragaza imyitwarire imibi ese wonende. Hanyuma Perezida Kagame yahinduriye imirimo ba Major General Alex ndetse na Andrew Kagame. Ikirunga cya Nyamuragira rero kiri ikuruka hariya n'ubundi muri DRC. Leta zunze ubumwe za Amerika rero ubuzima bwa Donald Trump bukomeje kugerwa amajanja. Ni mu gihe amaze guhushwa inshuro zigeze ku ebyiri. Ijuba rero RDF yavuguruye ishuri ribanza rya Kapuri. Hanyuma rero Taiwan yabaze indege z'intambara 153 n'amato 18 by'Ubushinwa hafi yayo. Hanyuma ibingibi biraza gucuriki intambara yo turaza akwifatisha amaboko ameze ati na amaboko yombi bimeze bite. Reka twihere rero kuri Katumbi uri kuvuga uburyo rwose RDC hanyuma intambara ihanganyemo na M23 ikomeje kuba rwose ikirombe bari kwicukuriramo kugira ngo bironkere. Katumbi yashimangiye ko abayoboye RDC bafite inyungu mu ntambara ya FARDC na M23. Inkuru yanditswe ku itariki 14 z'ukwa 2024 saa 2:30 hamwe na Babu Benjamin. Umunyapolitike Moise Katumbi Chapwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko abona hari bamwe mu bantu bo hejuru mu butegetsi bwa kiriya gihugu bafite inyungu mu ntambara ingabo zacyo zihanganyemo n'umutwe wa M23 ikaba impamvu nyamukuru iriya ntambara idashobora kurangira. Kuri uyu myaka irakabaka bitatu y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zubuye imirwano n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Ni intambara Kinshasa yashoyemo menshi igura rwose intwaro zigezweho indege za na drone n'izi ntambara ndetse inayitabazamo rwose abacancuro b'abanyamahanga. Bikavugwamo rero ko rwose maze kwishoramo abarirwa muri miliyari ebyiri. Ngayo nguko rero RDC nubwo yashoye muri iriya ntambara uyu murengere w'amafaranga miliyari 2 z'amadolari y'Amerika, inyeshyamba zikuriwe na General Sultani Makenga rero ziracyagenzura ibice bitandukanye bya teritwari za Rucuru, Masisi, Nyiragongo na Rubero zigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Moise Katumbi mu kiganiro cyihariye aheruka rero kugirana n'ibinyamakuru bya Actualité.cd na Jeune Afrique yavuze ko bitumvikana ku butegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi bwarananiwe gutsinda M23 nyamara ubwo Joseph Kabila bwarabigezeho rwose nyuma yo gukoresha 1/4 cy'amafaranga RDC maze gushora muri iriya ntambara. Atubwo M23 yirukanwaga mu burasirazuba bwa RDC na guverineri hari ku butegetsi bwa Perezida Kabila ingengo y'imari yarengagaho gato cyangwa igakabakaba miliyoni 500 z'amadolari. Uyu munsi ingengo y'imari irarenga rero miliyari 2 z'amadolari. Niba dukoresha miliyoni 300 tukiruka
kwirukana M23 uyu munsi tukaba twarananiwe kwisubiza ibice igenzura kandi dukoresha miliyari 2 bivuze ko hari ikibazo. Yavuze ko kandi impamvu iriya ntambara itarangira ari uko rwose hari bamwe mu bantu bo ku ruhande rwa leta bayifitemo inyungu bijyanye no kuba rwose bayifashisha mu kwiba amwe muri ariya mafaranga. Ati ku bwanjye navuga ko rero hari abantu biba amafaranga bitwaje ingufu z'intambara kuko amafaranga ntabwo agera ku basirikare. Katumbi yunzemo rwose ko kuba Kinshasa ikura inyungu mu ntambara ihanganyemo na M23 ziri mu mpamvu yarahiye kujya mu biganiro n'uriya mutwe. Uyu munyapolitiki yashimangiye ko ibiganiro hagati y'abanyekongo bose ari ngombwa na cyane ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ubwe yanigeze gutumiza uriya mutwe Kinshasa ngo rwose baganire. Ngayo nguko aho ngaho ni Kinshasa yakomeje kuba isibaniro intambara hagati ya FARDC ndetse n'umutwe wa M23 wakomeje kwigarurira ibice byinshi bigiye bitandukanye. Haravugwa rero ko abasirikare biciwe rwose hariya Ibergirot, abasirikare ba Israel biciwe mu gitero cya Hezbollah rwagati mu gihugu. Ese biracura iki noneho uyu mugabo Benjamin Netanyahu ntago ari bo batwika kabamara? Igitero cya Hezbollah muri Israel rwagati rwose nicyo cyambere kishe cyane kuva Israel yatangiza intambara yo ku butaka muri Liban mu byumweru bibiri bishize. Hagati aho rero ibitaro byo mu mujyi wa Gaza biravuga ko igitero cy'indege cya Israel cyahitanye benshi muri Nusirati nk'uko rwose bitangazwa na The Chiver. Abasirikare bane ba Israel nibo biciwe mu gitero cya drone cya Hezbollah kuri iki cyumweru itariki ya 13 Ukwakira 2024 muri Israel rwagati abandi basaga 10 barakomeretse. Ni mu gihe rero bivugwa ko byo rw'ibyibuza abantu 20 ari bo biciwe mu gitero cy'indege z'intambara za Israel muri Gaza rwagati nk'uko byemezwa n'ibitaro byaho. Hagati aho umuryango w'abibumbye watangiye gukingira ubushita mu bana bo muri Gaza mu gihe rwose ba minisitiri b'Ubwongereza na EU bateraniye muri Luxembourg mu nama ku bibazo rwose byo mu burasirazuba bwo hagati. Ngayo nguko rero akomeje kugenda avugwa hirya no hino. Reka dukomereze n'ubundi amakuru yacu hano. Ese hari kuvuga iki? Ni ukuvuga yuko hano n'ubundi mu gihugu cya Israel bari kuvuga yuko rwose intambara ikomeje kuvuza ubuhuha hari nako abantu bagenda bakomeza kuhatakariza ubuzima. Ese iyi ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati izarangira gute? Bizagenda gute? Ese Israel izemera ihebe rurwaje hanyuma barebe ko izi ntambara zacogora? Aha rero n'ubundi bari kuvuga yuko ubusambanyi buvuza ubuhuha rwose mu ngabo za SANDF zagiye kurwanya umutwe wa M23. Hanyuma rero baravuga ko ingabo za Afurika y'Epfo zoherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Ziravugwaho imyitwarire mibi irimo ubusinzi n'ubusambanyi. Iby'imyitwarire byamenyekanye nyuma y'ibaruwa yinubira imyitwarire mibi iheruka kwandikirwa diviziyo ishinzwe ibikorwa bya ziriya ngabo ifite icyicaro gikuru Pretoria ndetse n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Loni zoherejwe kugarura amahoro muri Kongo MONUSCO. Ingabo za SANDF zivugwaho rero imyitwarire mibi nizikorera Ibeni mu ntara ya Kivu ya Amajyaruguru. Muri iyo baruwa ingabo za Afurika zishinjwa gutera inda abagore b'abanyekongo, gusambana hagati yazo ndetse no gutakaza zikajya kwinezeza mu tubari. Amakuru avuga ko hari umwe rero mu basirikare uheruka kwishyura umwe mu bagore b'abanyekongo 26,000 by'amahande yo kwita ku mwana ababyaranye yirinda ko yamujyana imbere y'amategeko. Andi makuru avuga ko rwose hari abasirikare kazi b'Abanyafurika y'Epfo baheruka kurwanira imbere y'abakuriye bapfa umusirikare mugenzi wabo wo ku rwego rwa officer. Ngayo nguko rero igisirikare cya Afurika y'Epfo biciye mu muvugizi wacyo Sifiwe Dlamini cyemeza ko rwose mu basirikare bacyo bari muri RDC hari imyitwarire mibi, gusa gitanga umuburo w'uko kitazihanganira iyo myitwarire mibi. SANDF ifite ingabo muri RDC kuva mu mwaka ushize aho zoherejwe guhashya imitwe irimo wa M23. Mu mwaka ushize rero abasirikare 8 bayo birukanywe mu butaka barimo mu butumwa abarimo muri Kivu y'Amajyaruguru bazira imyitwarire mibi irimo ubusambanyi ndetse n'ubusinzi. Ngayo nguko rero reka tubashimire cyane kuko gufata umwanya wanyu mugakurikira amakuru twabateguriye muri aka kanya. Nyagasani akomeza bishimire kandi abahaze ibyiza byose mwifuza. Ciao ciao.